Ti so že zjebali, pa nismo mogli štuliti nikogar not, ne? Ja, kaj, prej nas poznajo, ajo, ti driveline foul, ne? Gužva je že. Bilo šta drugo. Vi ste došli ovdje svi trenirati, došli ste, volimo svi drift, svi smo radi ovo. Ja, čiste svi vozači. Volimo to, vozimo to, natječemo se, sportski duh i tako dalje. Znači, Dan smo začeli z sestankom voznikov, nadaljevali pa s tem, da smo zamenjali to zlomljeno traverzo. Avto je že izgledal boljše. Klavdija je dodala še par nalepk. Naslednja stvar je preveriti, če se je kaj odtegnilo na vzmetenju. Recimo, da se ni. Je pa avto že konkretno vstran. Pa tudi gume se že nekaj nabira. Kritične točke so spoji obremenjeni na enojni strik, vijaki na diferencialu, vijaki na mostu, vijaki na polosavinah. Manj kritične, ampak vseeno vredne tega, da jih preveriš, so pa zglobi na dvojni strik, kot so vijaki na rokah. Iz 1.3 na 1.6 po dveh krogih. Ja, pa kar nekaj profila je šlo dol. Pičimo boks, vsemi sliki. Sodeč po tem krogu bo AR1 izbira gume za danes, ker je premer 295-30, ki je malo manjši, ko pa sicer ovoži gume, ampak 35, in imam dokaj dolg diferencial. Namesto da bi menjal diferencial, lahko daš pač ožjo gumo, če imaš nižjo gumo, če imaš na voljo. Grip je dober, zdaj pa iščem primernega tandem partnerja, da bo četrti krog dneva prvi tandem. Tell you why Hussein was slanging the rock and banging the Glock, or why a nigga slept with his tool cocked. The game is on deadly turf. A player's life ain't worth what it was at birth. We all gotta lead this earth, so I keep my hands dirty. To come up, you gotta be scurvy. I used to doubt if I lived to be 30. I got a daughter growing up in this new world order, so I taught her about the devil's manslaughter and how my elementary dreams and the penitentiary schemes. The 21st century seems to be confusing the compressor. I'm pulling the gauge from above the dresser as I become the aggressor, cause I'm following the ways of the paragon. I listen to Sarah Vaughan while studying Farrakhan, but my obsession for the game got me steady falling. While I'm balling, I can hear the voice of Allah calling. I'm soon to expire, and for seeking out my desire, I'm sentenced to eternal fire. And the Reverend told me that I'ma need a Mac 11 on me, cause they sending killers down from heaven, homie. My mama tried to save her baby, but to see the ghetto made me, and criminal behavior paid me. I was raised on the hustler philosophy, and not on the prophecy that Christ came to die for me. My skin's a sin I'll never be forgiven for. Walked through religion's door, came out of prison raw, and they say they wonder why we high, cause I'm labeled ex-con till I die. Remember what I said, nigga, cause you can catch some land, nigga. Remember what I said, nigga, I'm on the run from the feds, nigga. Yeah. Remember what I said, nigga. Get it through your head, nigga. Remember what I said, nigga. Yo. Deep in the underground, trapped in it, with his 20 murders a minute, cause the gun laws passed in the Senate. Ain't no Uzis made in New York, son, so there shouldn't be none, but for $750 I can get you one. I never seen a poppy feel with the kilos that we deal. I stand with the government seal from Columbia to the ghetto. For every bird I peddle, Oliver North gets another medal. By design, we must scheme for cream, hoping the law will redeem a broke nigga's dream. The fatality's taking my mentality from reality. I got a triple personality, good, bad, and ugly. 3 different fools up inside of me. Always tried to be like my nigga who died a G. Young girl, rest in peace. Homie, I'm still in this belly, get a piece, bowing down to the east. And I'm fighting the enemy within, but when I pray for a sin, I turn around and do the shit again. So now I get my money slow, but it's funny though, cause I know what they gave me 24. From revolution to execution, I've been in every federal institution. Kako? Ej, vroče je, tale sonce res kar nabija. Ej, pa ti znaš, da je to skup mehanik? Samo pitam. Kad radim full lock, kad dosta otvaram kuta, full su mi krenuli tresko tači. Ste dignili auto? Je nešto ima Nema lufta? lufta, gledali smo sve. Žugi, fitment check.
Pazi voiceover, evo, nastopil je čas za kvalifikacije, kjer vsak voznik odvozi 3 kroge, najboljša od teh 2 pa štejeta, ker ima vsak voznik 3 zaporedne solo rane, mislim, da so kvalifikacije najbolj dolgočasni del eventa. Vseeno pa je to dobra prilika videti, kaj delajo konkurenti, kot so Marko z svojim AMG E46, Nikola v 2JZ S15, pa tudi Adri in Ivo iz Splita sta bila dobro razpoložena. Dobijas iz Avstrije svojo AE86 je bil v OK formi cel dan. Presenečenje dneva je bil pa definitivno Josip s svojim 323 na 4. mestu. Ovo je krug za hlađenje avta bez brige. Ko govorimo o kvalifikacijah, ne smemo pozabiti na našega sorojaka Uroša Brdajsa, ki je zavzel odlično 6. mesto. Jaz pa sem po 2 precej dobrih ranjih zasedel 2. mesto na kvalifikacijah. Za 3. dober krog mi je nažalost zmanjkalo gum, sodniki so pa to opazili na tempu in me kaznovali z odbitkom točk. 2. mesto je v redu rezultat, glede na to, da je to prva tekma s tem avtom in je super izhodišče za prihajajoče battle. Kaj boš tu? Zajtrk šampionov, ne? Ob 3 popoldne. A zajtrk je? Še do ura 3. Pa mahej. Evo ga, po kvalifikacijah je vibe v boksih dober. Znam je avto. Ne, saj nisem napisal na Instagram, da bom nehal zgubljati odbijače. Jemo vegansko malco, zato ker smo meso že pojedli. Ker je to moderen, ne zato. Tam imaš še koliko še imaš? Za jesti dost. To je pa to, evo, zaenkrat sem drugi. Jana pridno spremlja aplikacijo, daj pokaži, kako izgleda app. In kaj vidiš na tem appu? 3 rane, kvalifikacij, kako ocenjujejo sodniki in na koncu skupen seštevek najboljših 2. Mučno čakanje, da se ti v One More Time pa top 16 spuca, da mi dva s Tomislavom lahko voziva battle. Da vidimo sad ovaj fajter. Janković precizan, ali puno slabijem auto, sad ovo ipak raznosi čudjene. Tu vrijedi ista pravila za kvalifikacijama, naravno neće se na nivou kako su bili u kolama ni Jankovića, ni Lajbeka. Ovo je sad već bolja vožnja nego prošlom krugu, i jedan i drugi puno bolje na stazi. Lijepi presing ovdje na sredini. Bježimo sad malo tamo na ovom dijelu. Da si naredil, kar je bilo treba. Mislim, da je to, ne? Vidim. To je bil naš top 16 battle. Moja napaka v leadu je bila nepopolna, prva zunanja cona pa zbit, drugi outer clip. Sem ga pa zbil samo tank z delom odbijača, tako da ni bilo očitno preveč točk zbitih. Chase pa dominacija. Sad Janković, precizan trka, prvo slažni za Ima. Pogledajte sad kako je to praćenje Brkačića ovdje. Pokušao je kao proći pored njega, ali skušao da je previše šema po danju, da je preskromio za ovaj trka da odustao. Ima ga posljedno.
vodič Erik ili se Erik još ne da. Dobar je Erik, stvarno brzo izgleda Kuzma. Puno brzo nego što je očekivano, svaka čast. Jankovića za ovo praćenje. Dvigni spredaj levo avto! Spredaj levo! Ja, ker je bil kar crash čez til. Samo da gremo na full lock, pa pogledamo, da je pelna iš ravna, da guma ne pušča, pa da ni sveta štušna. Spusti, ti samo. Ali ga primem kaj? Ne, ne. Ok, malo desna. Te veš, kam si ga zagrizel? Ja, zadnjo kolo, le kak je zastružilo. Ja, ali celo kolo stane. Nič, preverimo še pritiske spredaj, ne vem, kje so, ampak preverili. Optika. Bomo dali, ja. Najbolj tudi dol, pritiski. Pa plate. Pogledaj, volan ravno. Po moje ne bo treba. Daš! Daš! Naslednja stran, spusti. Erik Janković napred, Marko Brdek, sad juriš na njega, mora tu usporiti dosta da ne udari na izlazu iz prvog zavoja. Jako lijepo sad voze jedan i drugi. Brdek agresivno prati, ali... Janković je također pritisak kao i na kvalifikacijama, Brdek se ne da, ovo je sada još jedan prekrasan fight ovdje na stazi. Još jedna borba, je stvarno teško reći koji je bio bolji sad. Ide sada Brdeka i Jako. Janković je tu, ne Brda. Bolja sada promeni bar putanja, da, bolje ovdje gubi puno Brdeka. Jankovića dosta pravo. Dobro je pratio Erika, ali po meni One more time. Da snijem da ga postati. očito je one more time. Da, ako su to propustili naglasiti, ali u svakom slučaju gledala je presjek tamo. Sad je ovo počela biti prva borba. Kako sad je stisnuo Marko? Erika s druge strane isto kao da se razumio malo. Prekrasno je drugi osveći pritisak na kraju od Brdeka. Sad Janković je nešto malo manji presinga nego što je to radio prošlim krugovima. Brdeka prekrasno po običaju. Jankovića malo skratio taj razmak sada. Sad je tu je bilo čak i malo kontakta ako se ne varamo.
čakaj, kaj? To moramo pa iti hitro nazaj pogledati, kaj se je zgodilo. Sledilni voznik definitivno ne sme ovirati vodilnega, kar se je tukaj zgodilo. Ampak vodilni voznik, ki se poteguje za prvenstvo, bi mogel sfurati ta majhen tep, ne. By the way, če hočeš skrajšati linije, moraš zaviti desno, kar se tukaj ni zgodilo. Mogoče je bila pač napačna reakcija na njegovi strani, mogoče pa je to sam podaljšek, ki je garantiral njegov crash in v očeh sodnikov predal krivdo 100% na mojo stran. Evo, to vam je tekmovalno driftanje, obstaja en kup takih fint, ene so bolj športne kot druge. Definitivno pa Markota ne moramo obtožiti, da je to naredil za nalašč, ker nimamo dovolj dobrih dokazov. Kar nekaj voznikov je pripomnilo, da ta crash mogoče ni 100% moja krivda, ampak nimamo kaj, sodniki so dosodili. Rad bi se pa vseeno vrnil na drugi run prvega betla, tega top 4, in se osredotočil na točko, kjer jaz mislim, da sem dejansko izgubil ta battle. Vozim proti avtu, ki ima skoraj dvakrat toliko konjev kot moj in vem, da sem malo off pace, to pomeni, da je moj avto nekoliko počasnejši, zato je zamujanje s transitionom v dolgi levi zavoj pomenilo, da me je Marko lahko gapnil skozi oba dolga zavoja. In če bi ga tam držal na vratih, bi sigurno zmagal prvi battle, ne bi bilo one more time. Sledi borba za tretje mesto, tukaj vas ne bom matral z mojim lead runom, ker to ni tako exciting za gledati. Je pa tu spet mogoče pametno omeniti to, kar jaz skozi pridigam ostalim voznikom, treba je voziti tako, da sodnikom ne daš izbire. To pomeni, da toliko počaržaš, da pač sodnik ve, da si ti zmagal battle. In če imaš razne dotike ali pa spin oute, kot ga je imel tukaj Bom, pač daš sodnikom dosti zamisliti in sodniki lahko odločijo mogoče čudno, mogoče da je one more time ali pa pač ti izgubiš battle zaradi tega, ker nisi prikazal tako dobrega šova, da bi bil ta šov neoporečno najboljši. Ja nič, to je to. Tretji. Vredo, jaz sem prvič. Evo, next level fotografija 21. stoletja, ko mož kar vzame kartico, da v telefon, Lightroom, edita. Driftamo in to je to. To da lao jaz v miro doma. Sta pa zdaj na vrsti še Brdek in Ilić v finalnem battlu. Zdaj imela sta že en one more time, pa en battle, kjer je bil zmagovalec, zmaguje se pa pač na dve zmagi, ne? Tako da rabi Ilić ali pa Brdek še eno zmago. Zaradi večje drame pa valjda ne vemo, kdo je zmagal prvi battle, ne? Tako da po tem battlu zvemo, a imamo skupnega zmagovalca ali ne. Kar poln Mičevec. As a vine was swung, poets were MCs from day one, from Sam till gospel ran. Today's missionary hymns will stand the consensus that many fell prey. Yo, one lost away, the lost child has to pay, the next man has to stay. A prije toga jedan pravi drifterski ples, da moraš ja plesa. You got to live it, gain knowledge and see. Watch the round the calm shores, no more can we afford. You got to live it, gain knowledge and see. And enemies prey on the weak, but they can't catch me. You got to live it. Gain knowledge and see, watch the round the calm shores, no more can we afford, got to live it. Gain knowledge and see, enemies prey on the weak, but they can't catch me. I pour the liquor to the ground for my peeps that ain't around no more. For sure we gonna even the score before we see the door through the golden gates, bright lights waiting up. It's just that shining in the mind and
till it's time to see J.A. son. Remember when we was young, laughing and playing in the winter like it was summer. But my days now still toes, blades and mace and tools for them fools who wanna break the rules. As the world turns, realize this place ain't nothing without man, woman, and child. That's my style, judge, soldier. Or soul to soul, will keep that flow as it keeps on burning and turning into inner energies. And yes, I'll be the wild cowboy from the west. I'm strolling in without a vest. I'll be the man in the dark, my click got finesse. What moves do I do on a daily? Stone cold gentlemen and guns and roses. Baby, baby, one day you can be my lady. Have my baby now. Crazy cats in Nije bilo ovako, ovo je žestoka konkurencija, ali evo uspije doći do Pehara. Erika, šta mislite ljudi? Koliko vas misle da je Marko bio bolji? Dobro, koliko vas misle da je Nikola bio bolji? Tako je bilo izlučila pola pola. Drugo mjesto danas ovdje na prvom TNC-u 2023. Pazi, drugo mjesto Nikola Ilić! Što znači da ne pobjedi prvi put Ivana Iga? I danas ovdje na Mičevcu napokon uzima svoj prvi TNC Marko Brgaj! Hvala. Vidimo se na Rodniku. Dobro. Idem slagati. Lahko snimamo after event disaster na Balkanu. Ja. Ja. Smo kje utrujeni. Imamo pa mečka, ne, sonce nas je malo. Gube so naložene, avto je naložen, mi smo spakirani. Žuan je že pobegnil z ekipo. Tretje mesto na CDC-ju je tudi prvi rezultat za ta avto na eventih. V bistvu je to njegov prvi event. Rezultat je v redu, zadovoljni smo, lačni smo, ženi smo, pit bomo šli, ampak ne alkohol. Ha